ngicela nisho ukuthi senihambe kuziphi indawo. Lisibona sikhona apha nje sesivela uhambo lesihamba ngalo asobhinga. Sazama ukuthi sibone sizwe ukuthi community abantu bathini ngendaba le. Singakayifoma ibhili ezabuya ebantwini futhi. Sesivela eZwimba, eMashonaland West, saya eGokwe eMidlands, namhla sikobulawayo, kusasa sisemapisa eMarch South. Kulenye group S2 eBorder leMashonaland. Abantu bathini? Hayi abantu bathena asi-alayineni umthetho lo ukuthena umntwana angangena emacansini lokuthi angendanini. Abaningi lapho sihamba khona bathi ngani 18 years umthetho ofanele ube khona. So lithini ngenani labantu abenza emhlanganweni? Hayi kuyadanisa kakhulu. Ebulawayo kuze kwaba ngani kungcono. Abantu ngani into le abayithathi bayithatha lula. Bazakhala kusasa sebesithena bona abakwazi ukuthi umthetho lo wavela nga. Iqiniso lona leli. Uhlelo lolu nilubiza lithi yini? Silubiza sithi eradication of child marriages.